Hogeita hamargarren hamarkadan antolatutako emakume euskaldunak demokrazia errepublikarraren euskarri nagusietako bat bihurtu ziren hainbat arlotan. Adibidez bere eskubideetan, sufragioaren barne. Emakumeak paper txikiagoa izaten jarraitzen zuen, gutxinaka kanpoan lan egiten hasia bazen ere. Halere, kasu batzuetan euren zeregina topiko hutsa zen. Eibar feudo sozialistatzat hartua da, baita errepublikaren sehaskatzat ere. Hain da hala, honen aldarrikapena egun bat aurreratu zela herrian. Pusieron las banderas la republicana, la socialista, pero aún así todos estábamos aquí reunidos en un zaga. Estaba mucha gente, pero los políticos, los mayores, estaban muy preocupados por esa cosa de que los coches y venían, y es cuando dijeron que Indalecio Prieto, Toribio Echeverría había llamado a Indalecio Prieto y que en Bilbao no se había proclamado, y en Madrid tampoco, que el rey estaba allí. Entonces la gente se apuró pues, a preparar las cosas para poder seguir al monte o lo que sea, preparándose, y fue un apuro muy grande. Luego yo era joven, 13 años tenía, y sé que con mis amigas fui al monte. Estando allí, pues fueron los cohetes y las cosas de que ya se había proclamado. Existitzen zirenei gehituz, 1922an Bilbon sortutako Unión Republicana Femenina bezalako erakundeak agertzen hasi ziren. Urte horretan Torre Urizarreko auzoan Fraternidad de Mujeres Modernas izenekoa ere sortu zen, beranduago 1927an Bilbon bertan sortutako Agrupación de Mujeres Antifascistas erakundera batu zena. Bere egoitza Astarloa kaleko 7. zenbakian izan zuten. Emakume komunistak, sozialistak, errepublikarrak eta EAE-ANV-ko nazionalistak batu zitzaizkien Fraternidad de Mujeres Modernas aman sartu zelarik. Gainera, 1904tik jardunean zebilen Agrupación Femenina Socialista izeneko elkartea, beranduago Zirkulo Femenino izango zena. Emakume abertzale batzak dekon garrantzi handia, lehenengo erakutsi dabelako euren aurrari abertzaletasuna. Gaur badagoz abertzaleak benetakoak emakumearen meritu alda. Eta gero, lana egin neban lan guztia beti isilik gizonaren alboan, beti. Gerran baino lehenango, gerran lekuan, sobre todo, Frankoren denporan, ez dakigu hondikarren zeinbat emakume benetako heroinak dagozen egin deban lan ederra horren denpora horretan, asko. Eurentzako oki behar dugu bihotzean, gure bihotz guztiegaz eskerrak emoten. El director me chilló, dentro, te hacen quitar esto, el dinero que tengas, o sortijas o algo, en depósito. Y nada, me puso en una celda, pero pequeño. Don Luis Arana Goiri, el hermano de Sabino Arana, me mandó una cartita para que cesara la huelga, que cesáramos, que muchas veces digo que cesáramos, porque había los chicos, Porque cuando estuve con Poliseña, luego tuvimos en un local, una cosa así vacía, una mesa para que donde podíamos comer y escribir, algo así. Yo escribí Centinela Alerta. Luego el recibimiento muy bonito, ya porque salimos las dos. Fuimos a la misa del Carmelo o no sé qué. Luego nos llevaron en autobús a mí a Santurce y a ella a Sondica. 1923an borroka luze baten ondoren, emakumeak boto eskubidea lortu zuen.
Honek egin zuen posible adibidez, 1926ko hauteskundeen ondoren komunista euskaldun bat, Dolores Ibarruri hain zuzen, Gorte Errepublikarretako presidente orde bihurtzea. Gerra hasi zenean emakumeak ere mobilizatu ziren. Salbuespen batzuez gain, etzen emakume milizian horik izan beste toki batzuetan bezala. Baina aterpetxeetan egin zuten lan, erizain eta osasun laguntzaile moduan edota lubakiak egiten. Eusko Jaurlaritzako kontseilari zen Juan Graziak Frantziara bidaiatu behar izan zuenean, aterpetxeak antolatzen, bere emaztea zen Aurea Perez, militante sozialista, kalera ateratzen zen hegazkin frankistek Bilbo bombardatzen zuten bakoitzean, berakan segitzen zuela erakusteko eta desertzio txutxumutxuak saiesteko. Cuando bajaba la aviación, yo salía afuera a la calle para que viera la gente, todos ellos, para que vieran que no estaban solos, porque a mí no me dio miedo eso. Decían, oh, ya se han ido, todos se han ido, y y yo salía corriendo a la calle para que viera que no sabían que haya marchado nadie, si no estamos los demás igual. Frankistek Euskadi autonomoa okupatu zutenean, herrialdeko hainbat elkarteren jardueraren amaiera izan zen. Emakume askok erregimen berriaren errepresioa pairatu zuten. Erbesteratzeak eta kartzelaratzeak gauzatu ziren Ondarreta, Larrinaga, Orue, Durango, Zornoza eta Saturrarango presondegietara. Emakume haietatik 11 fusilatuak izan ziren. Halere, euskal emakume antifasistek paper erabakigarria jokatu zuten diktaduraren gau luzean.